Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli dailu satas im. Kini kilong kimat bakong san jong ka khubor. Pentip Menteri Katanat Health and Family Welfare ka Meghalaya u James Speaker Sangma bakatanat kala penlut nyop ho arklur nyop ho pralat sapo khanda hajar aspa khandre tangka na kabantaban kenteu shaplang yakijaka ajing sumar hakaleng ka jala. Kasorka jala Meghalaya kala shimbun kilat ban kenteu ya STEM education haki school bayo jingarap na kasorkar ong menteri ka puli puthi ka Meghalaya ubalak men rumbui. Ban sedang mentakasngi ban aitika yada na ka COVID-19 yaki kena kibahakarta khatar hadu khatsau snem. Hashwa beng net chaki khubor kibabnya inya shashkor yaki nikichin penbena. Ni kentu yaki nosngap jungi bakin yailong kibapikir ban yada na kajingpan COVID-19 da ka bakin mau ban le yaki ni sautali kirukom le kibasun. Aitika pura yaladi dan ya kajing dakhamat bat khamut penjingai iwei na iwei pat bat khamle khut yakakti bat kakhamat muntapat ki khubor ki babanya Menteri Katanat Health and Family Welfare jong ka Meghalaya u James Speaker Sangma ulapantip hakayung dorbar thawan hinin kasngi bakatanat kalapan lut hnyau pho arklur hnyau pho pralat sapo khandai hajar aspa khandreu tangka nakabanta ban kentia shaplang ya ki CHC ki District Hospital bat ki Health Sub Center hapo kasnem mangtangka arhajar arphowei arhajar arphowar bat hakasnem arhajar arphowar arhajar arphowlaipan lamang ban penlut shispa sanpo praklur prapon reulak sanpo wajar tangka. Habajubab ya kecingkali balawan ra dauba penya sings MLA Menteri ulong baya kijaka ajing sumar bapera kejala lapenya katkum kikendon trekam jong kejala. Ulong ru bamenta katanat kadang ap ya result thungkam na kabenta ki arspa artli ki kamnos kibai ki dkhot jong ka yeng do bar thau an ru klekren halo ka jingpen bian ya ki kor ki bor ba ki tiar ki tar badon kam ha ki jaka ajing sumar ki badon hakaleng ke jalla Menteri Katanat pule puthi ka Meghalaya ubalak men rumboi ulapantip ha ka dorbar mangtengka jong ka yeng dorbar thawan ba ka sorkar jalla kala shimbun kilat ban kenteu ya ka STEM education ha ki school bayo jingarap pisa na ka sorkar ki badon hakaleng ke jalla habajubab ya ka jingkali jong MLA Saleng Sangma Menteri ulapantip balashim ka to ka nikilat na ka bantaban wengi ki jingpentut jong ka tran ki balami na ka daw ka jingdon jong ka klam COVID-19 yakani la shim kum ka kamba khamat kat kum ki education policy da ka babu ya ki smart classroom ki ICT laboratory ki science laboratory bat ki capacity building program jong ki no hikai maths but science hapo ka supporting human capital development project ha Meghalaya ula benrap ulapantip ru bahnyau spotlight pawai tali ki school bayo jingarap pisa na ka sorkar ki don ya ki core computer bat arspa khandai phanyau tali ki don ya ki computer lambat ki internet ki don ru khat khandai hajar laispa inyo pho armut ki no hikai ki bala pendep ya online training na ka banta ki no hikai Katanat Ports, Shipping and Waterways jong kasokar pedeng kalala banjam sya umaumer uban sakan mau habaka chat MV Ram Prasad Bismal kabalong ka chat ka bajrong tam kalayat halor kawa Brahmaputra Dakane katanat kala job hakaban pinya ek jhat ka bakhya na ka jaka sange jhat ha haldia ka bah Kolkata hado ka kat Pandu ka bah Guwahati hinen kasi yakane ka jhat ka bahe ka badan ba artli ki ringlet bala aikerteng DB Kalpana Chawla bat DB Abdul Kalam lakawe lama ban pensedang ye kecinya jongki nakakat jhat Shama Prasad Mukherjee kaba hahaldia habakran halo kane kecingki shaplang Menteri Kasokar pedeng usabananda Sonowal ulong ba kecing nu to Menteri Rangbadu Narendra Modi kalong ban penklan ye kilat garanti jongkalet kawan bat kakit kaba
Menteri Ketenaga Transport ubat dasakhet bhalamare ulapentep hakayeng dorbar thawan ke Meghalaya bakaling sun flyback ke balabu bankit ikinong le jingle na Shillong Shadeli kamshim na trekam satya nadu balapelat yaka ha unopra arhajar arpo na markijing ki bami na kajinglen shop ka klam COVID-19 kumta kinong penya chung spice jet ki badai ban pinbian yakaling sun flyback kimshim na la shu ban a kajing shakri Shushu ong baka sorkar kalapha ya ka show cause notice sa kinong penya chung kaling sun bakin sedang no ya ka kam bat ka company kalapan por hadu ka bakut jong menta upnai. Menteri ong balada ka company ka penkenya ka soskulat ka sorkar kan wat lat no shaway kanang banyo sedang no ya ka jingyat kiling sun na Shillong Shadeli. Menteri Rangba Konrad Kesang Maru ula pentep baya thulut ikidaw baro kibalawan ra e kajing thut ha kajing penya ya ka lengsun bat ong baka sorkar kala shimi kelat baro banyo penya ya ka lengsun sa Delhi ru baya ka kat lengsun baljek ka bahri lum garo ansa sedang pentrekam no kloy kat bala bat kumbalong mentahi kidan hinyaw tali ki lengsun kibakit ya kinonglet jinglet na Umroi Airport. Kini kedek All India Radio Shillong kebuan lam sepi ya ke kubur. Kajing aitika banyada na kajing pan COVID na kabanta ki kena ki bahakarta khatar haduk khat sausnem kan sedang duduk menta kasri bat ai da ka dawaitika Corvax. Secretary ka kwet ka kya jong ka soka pedeng Rajesh Bhushan ula tho city shaki chief secretary bat nong penya jong baro ki jala bat union territory halor kani ul ongru baya ketika ban pen klanya ka boarding ya da hakamet na ka banta ki balatam ya ka Henry Post nem karta la ban ai menta bat ai da ka jo ka dawai kumba ki la ai menshua Hadut mentala dapat ai palat chispa prapoklur saupolak teli kidawai tika ha India hapo ke nationwide vaccination drive bat hinin kasngi la dapat ai palat kat khandai lak Henry Post sawajar teli kidawai tika Kajungkat jungki beriu mentah kalong khandai po pra point nyopo ana kashispa bat palat sawajar mut ki beriu kilakot hinin kasngi Kajingdan jong kibalakot baro hakari kalapoi menta syaka sauklur arpo saulak saupon riu hajar shispa hinyo pawai ngut. Hakajok kapor Meghalaya kidon riu ngut kibriu kibadang yot thmai kajingpang COVID-19 bat dakini kajingdan jong kibadang shitom kalong hinyo paw ngut. Da kajingkot jong kikat kandai ngut hinin kasngi kajingdan jong kibalakot baro hakajala kalong kandai po ar hajar arpo ngut. Kajala Arunachal Pradesh kalong kajala kabanin kong hakatan jatay lamig baro kaway kaban pentrekam yaka e-office initiative laong Menteri Rangba Pema Khandu hakayang darbar tawan kajala hanin kasngi. Ukhandu laong banadu balasdang ban pentrekam yaka e-office lala ban penyak saprang hadu palan kandai point prapo kandai teli ki e-file. Menteri Rangba ulai kublai ya baro kinong dan benta kentup iki menteri bat kikinrem kilendan na ka benta kani. Palat khandai pon riu hajar sans paklur tengka kapisa la palat chekejala bat union territory hapo kasnam mang tengka arajar arpawai arajar arpawar kum ke GST compensation. Menteri Khana Katanat Pratengka jong kasokar pedeng upan kaj Chaudhry ulong yakane habajuba yak jingkali hak Raja Sabha bat ongru bapalat san phawar hajar hundreds paklur tengka kapisa an sapalat chekejala bat union territory nakabanta kasnam arajar arpawai arajar arpawar Menteri ulaya thuru ba hadu upanai rempang arajar arpawar laya ulum palat khatlai lak lai pholai hajar klur tengka nak GST hapo kasnam mang tengka arajar arpawai arpawar Chief Executive Member Jongka Jainta Hills Autonomous District Council JHADC Uma Thambor Shivat Ulawanra Yakamang Tengka Kabaduna Khatar Point Prapo Khandai Klur Tengka Nin Kasngi Uma Shivat Ubabatru Ikatanat Platengka Ulong Bakachingmang Yakapisa Banyo Lum Kalong Shispa Khandai Po R Point Not San Klur Tengka Bat Kaban Penlut Pat Kalong Arspa Sao Point Khandai Po Sao Klur Tengka Shosho usi ulong baka jinsi tulap yakinong tray ka GHADC kabalang ru kumba prapo klur tengka kadang sa teng bat kasur ka jala
kampat pelat ya kapisa kabakat praklur tengka kabalong kabha jong ki marpo khndo ba kongsan hakajo ka pola jetru ya uba het potmi kom deputy chairman jong ke JHADC Clemdon nong ya airing persya UMLA ko All India Trinamool Congress uba HM Sangplyang ulwandra ekamat kabede bakaching jing kinong rap haka kanta kali jingkali haka yeng dorbar hinin kasing ulong baka surkar kadeban bono dakador kabane ikimar kimata dakaba benyaw ru bakador jing kasbo yuria kabajude menshua haka dor sauspa sanpo shikinu handai mentapat kilati shihajar hadu khat praspa tangka shikilu kablakta shibun yakinong rap Shushu ulong baki nong rap ki du nong bha na ka jing shadan shop ki jing thung jing tap ha ka jing slay bat uprea bat kantu ya ka sarkar bakan tuklar bat aji rap kloy halor kani nakalyang umantri karep karyang uba banti do lengdo ulong baka sarkar kala aji rap ya ki nong rap nang baka NDRF bat ka SDRF nalor baka sarkar kala dap mangru hendrew klor tingka kum ka jing ram ya ki nong rap katu ko kubwa kala kut nak All India Radio Shillong